Problem samohranih roditelja apsolutno nije prepoznat u zakonima. Dalje, poslodavce s jedne strane treba mnogo efikasnije kažnjavati tako da bi se poštovala prava i trudnice i porodilja, jer ih sada nekada moraju tražiti na sudu, a ti procesi su i neizvjesni i dugotrajni često. A s druge strane treba stimulisati poslodavce koji su spremni da zapošljavaju i mlade majke i žene koje su spremne da zasnivaju porodicu, tako što će im se dodavati dodatni podsticaj i tako što će ti poslodavci da imaju obzira prema tim ženama i da im daju i prilagođeno radno vrijeme. Naravno, tu je problem i vrtića, tako da svako drugo dijete mora da ima smanjenu listu čekanja za pohađanje vrtića, a svako treće dijete u porodici svako naredno besplatne vrtiće, besplatne udžbenike za školu, plaćenu školarinu i stipendiranje sve do perioda punoljetstva.